Welcome to the Leading Site News. Borjan Development Committee pentadet pi warmon arani ki pamandun. Lakhain ko rasi Borjan constituency ang kang busig ni Paipo Balijan LP School. Borlengri la pen Naharjan LP School along ta Borjan Development Committee pen chipatir pi ponsi. Det pi warmon arani ki paman pon nabirta ng pale. Bangso warmon arani ki paman ki Japon BDC may pukris rong parpen si Japon lo. Aluhi Sarpo Aman pen Chairman Food and Civil Supply Karbiang Long Termas Council Philip Tiron, Chopaluhi SGP Hemari Kiling, Noken Tokbi, BDC Chun Bang Chandra Timung, Horo Tokbi, Dunmei Pukaman Tiso, Khaya Singing Leng, Dihin Chun Bang Kalam Sing Tirang, Lapen Pinangan Man Peng Kido Atum Pen Chitong Pon si Bang Sojay Magnicent Pen Kuchun Ponlo. Karbiang Long Termos Council Kachari Kithege Ding Tumpan Kisudeda Bang Pie Tumpen Kirap Kachaha Duaramla Constituency Ki Parlo Tengkira Lang Solo Tasing Tiso Arong Ameka Rong Khang Tirona Chormate Nigom Tirona Pai Kisudeda Bang Pie Basa Piti Supi Kirap Kachaha Alang Likiso Laki Apokikang Avi Bongkeheno Lapen liver problem pusi pang tekpod Kiso Kachulong Laki Chikloy Jonlo Lapen kiso ke media pantibok tirayan ke chilang etlo lapen pharmacy anta chiponlo un e pukoklo. La sopi Dipu Medical College Hospital along le chiponon asap kiso ke lang ke joy pen long ji pura. Pharmacy doctor atum nang thamdunlo. La sinon ke kiso ke pon ke wang aphan ka siksak dokoklo akhia dat ka videta joy ni chipon long le reglo. La si kiso abang ta serious solo. Lasinon ke kiso ka chilang damlong jia phan Karbiang Long Autonomous Council kachari ke thege ding tuma phan lapen nang rabdun vek thapusi kiso de hem tunatum chung report lapen ning ke mia bang phubang phietum do pulote nang chirabdun thapusi chuning report. News Desk report, the Leading Side News. KSA Chugala Branch Committee holds successfully body reshuffle meet. June 6, 2025, the Karbi Students Association KSA Chugala Branch Committee today successfully conducted its body reshuffle meet, organized under the supervision of the KSA Bokajan District Committee. Maibising Hanse has been unanimously elected as the new president, and Howard Hanse has been elected as the secretary of the Chugala Branch Committee. A team of 15 new executive members has also been inducted to strengthen the body and ensure smooth functioning of the branch. Mr. Jameson Timong, President of KSA Central Committee, and Longbersing Tiso, President of KSA Bokajan District Committee, addressed the gathering, encouraging the new team to work with dedication, unity, and a strong sense of responsibility towards the community. Also present were John Killing, Secretary, Bokajan District Committee, Hon Sing Teron, Office Secretary, and Klarbong Tiso, Public City Secretary.
The meeting aimed to restructure and strengthen the branch committee for more effective functioning and youth engagement in the region. The newly elected team is expected to work towards the betterment of the community, fostering unity and dedication among its members. The leading side news has congratulated the newly elected team and wished them success in their endeavors. We will continue to bring you updates on this story as more information becomes available. Pirthea dang Environment Day katalon arni Dipu Medical College along penpangcheng ponsi. Taralang so along sa me KSA Lapen Karbiang Long Autonomous Council Forest Department at tumpen thengpia klim ke epon. Vosik ni pai por ni Pirthea dang thengpi thengprang kachirai komar ni mate. World Environment Day arni Dipu Medical College along porpai sirke pen CM Dr. Duliram Ronghangari deng pen Medical College compound arlo along thengpia klim ke epadopon. Dipu taralang so along tame KSA Lapen Karbiang Long Autonomous Council Forest Department na hin pen patir piponsi. Karbi people hall taralang so along jai mekedeng pon. Bangso jai mekedeng ponang kok lake thengpi ke hin ke paprang dun jia phan na pen global warming pengachipejok jia phan se lang litun pen Karbi people hall hong jai along suri ke ba thengpi e pondo. Laso along alhi sir po pen CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso EMMAC XCM Board Chairman atumpen chitong dunpen misenten jai megdeng pon. Dipu pen sonjarong pa report the leading side news. Bueno, to prangsi bangke akero pipar pilo na Karbiang Long electro media social media tung ngale tung pini labang so World Environment Day ni dak taralang so long KSA Lapen Department of Environment Lapen KSA Forest Department pen itu ke patiu pipon labang so program atau da professional capen itu tingpi rong ke na so bang tung deng pon lo masih happy bang ke lalo pini tung bang so tingpi ke pon bang ke ni tung dak benarong tambe dulu masih haupet bang ke itu mang united to protect and restore planet labang so tak masih itu kado we celang pet pen itu celang heri pon po pathil pon nang po lapen itu so pil the apil bi bang itu pereng we nang po alam the bang ke lasi kado ka we ini Pirthea dang long bangsa program bangke claim pon lo ate non itung ketek long bangke asona kisung pollution penceng lo global warming la hai kadu ka we itung long wang bom hai kadu han pejogi pitang te apang si bangke tu theng prang ki e bang chi hong nang po lasi lahan lo asi nitung agricultural society nonan itung president la pen secretary nitungan non cikluyan pre pleng lo yang piang bong aupet tundak KSA pen pinangan kam klempon do ka we kacirap kacitu pen ason ke bang ilang stame kado we kacirap kacitu ni tung do po la pen tung bang so ting pi ke pini elo pena pen bang ke tung tingit bang jok selo kado ka we Karbiang Long rat pen kado we korteng yul stame itung ting pi ting prang bang ching honang po e nang po pereng nang po min garalo ki e chot kali ke pereng mas ke nang ni lo Bat ni tingpi ke rongkan ipon ni. Pini bangke celang pet siki elopot ini ke pemerintah pangdak lo tung Karbiang Long Council siam tame pini Karbiang Long Forest Department tung lapen Department of Environment lapen kaprek NGO kaprek organization tung lapen tung KSA tung pe to we pini ke dang pon bangke angkang pi bangke 1 lakh ting pi ke ji somsin dang pon lo lapen daktar lang solong bang nitung suri kep ating piteng brang ki ipon pansi klem pon lo to dapan cheng lo la piniamat ke pacitang adun da ji pinap ding itung la irui bang ke la bang so ting pi ke la bang so drive bang se itung plantation drive bang se itung ke klem pon la se 1 week bang ke ting la bang so 10,000 ting pi daktar lang so long si dak ke kiju ke la dim de lang lo kilun ke kan ke la dim lo ke patame nam pi nam dur ta dak donang ji aposi la bang so pan matha se itu pineng stame suri kep dak planning lo ke bang ilan kan stame ipon bompo lapan ki tangan ting stame lana pon bompo nano Nana dak ke pini la tapi ka jero dak isi keju kelangan dim ta isi lo la se la keju kelangan tum hanang tum la pi tingpi arong ke pon na putak nang tum nek
kadang munu dari penani hin ben lalu pembahat jong dak tingpi prang stame sia drama paklang lo cheng hon akorti itu nasi dak pipozi pini langroi langjeng ta hengno lama ter lama nature bustu bang hengno lam lo nasi la bangso kare story budang te itu anu tina karakter bang behavior bang cilanang po nasi kadok awe akorte muma langji tung phan langroi langjeng damon ba garden long milberry long damon pen daktar langso juta klam lewangot anu tin bang putin stame kecipang thio jil pen itung cleanliness bahan mathanang po lapen itung kiwana hormu polythene bong kato kabe wan pustame itung ilong adim dustbin du putang dustbin nong binang po athematak tara langsu ke kaiki masi tourist tung wangpik national international tourist tung wangpik research tung wangpik lasi dak itung paklanang po dak tarangso juta klam long pen bangke itung environment puthak pencenglok nature puthak lapen itung culture puthak aso bang itung dapen paklangonang polisi ka dogo ver so nimso korting jil anstame halabang so anu tin awda dul ka chelar pen itung dak mesen pen ki pangjang pon thegi phan bang ke anu tin da responsible enang pu বেলেগ ৰেঞ্জ যাতে আমি বিনামূলীয়া ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যোনে আপোনালোকে মিডিয়াবিলাক যদি গছ ৰুব বিচাৰিছে আমি বিনামূলীয়া চাৰিম যদি গছ ৰুব বিচাৰিছে পুলি দিব কাৰণে আৰু লগতে আমি কাৰ্যক্ৰমৰ সমাজ আমি প্ৰায় 26 আৰু দিয়াহিয়াত আমি বৰ্তমানলৈকে এইবিলাকৰ আমি দিয়া স্থানীয় ৰাইজে গছ আমি যিমান আৰু কাটা সংখ্যাটো বেছি কাটা মানুহে যিটো বেছি গছ চুৰ কৰা মানুহবিলাক কাৰণ ইয়াত মানুহে চুৰ কৰে বাহিৰত মানুহ আহি চুৰ কৰা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ পাৰ্মিনেণ্ট আছে কিন্তু যোনে যোনে চুৰ কৰিছে সেইবিলাক আমি গম পাইছোঁ কিন্তু 24 ঘণ্টাও আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাকৰ ৰাতি চুৰ কৰা মানুহ